BJP na kuntra gani thoi, NPP na taret, JDU na taruk, INC na mga, NPF na mga, Independent ahum amasung KPA na sit ani phanglei. Tarani thui suba Manipur Legislative Assembly mikhal gi ngarang bot masing thibal ocean kray. Tangkak ani thong na pangthokiba mikhal asida punna mirep sani go hompuga mangana lamba tawnakibane mikhal asida Bharatiya Janata Party na sit kuntra gani thoi phangduna laingak semba yabagi masing adu yauba ngamkray. Mikhal mamangdagi hauna BJP na sit nifugi mathakta phangduna BJP khakta gi oiba laingak semgani haina laukhiba du chapchana hairiba sit masing adu phangdrabasu laingak semba yabagi sit masing adu di phangba ngamkray. AC hompuda mai paklaba candidate sing adu de khundrakbam kendrada INC mirep TH Lokesor haingangda BJP gi N Biren Khuraida BJP gi El Susindro Khetrigauda NPP gi Saik Nurul Hasan Thongjuda BJP gi TH Bisojit Kairauda BJP gi Laurembam Ramesor Androda BJP gi TH Syam Kumar Lamlaida BJP gi KH Ibomsa Thangmaibanda JDU gi KH Joy Kishan Uripokta BJP gi KH Ragumani Sagolbanda BJP gi RK Imo Kaisamthongda Independent Nisikan Singh Sapam Singjamayda BJP gi Y Kemchan Yai School da BJP gi TH Saityavrata Wangkhaida JDU gi TH Arun Kumar Sekmai da BJP gi H Dingo Lamsang da BJP gi S Rajan Kwanthojam da BJP gi Dr Sapam Ranjan Pasoi da BJP gi Sapam Kunjakesor Elais Keba Langthawal da BJP gi Karam Syam Nauriya Pakhang Lakpada BJP gi SKV Devi Wangoi da NPP gi KH Loken Mayang Imphal da BJP gi K Robindro Nambol da BJP gi TH Basanta Oinam da NPP gi Irengbam Naline Bisnupur da BJP gi Govindas Moirang da NPP gi TH Shanti Thanga da BJP gi T Robindro Kumbi da BJP gi Sanasam Premchandra Lilong da JDU gi MD Abdul Nasir Thoubal da INC gi O Ibobi Wangkhem da INC gi K Megachandra Hairok da BJP gi TH Radhesyam Wangjing da BJP gi P Brozen Khangabok da INC gi Suraj Kumar Okram Wavgai da BJP gi U Deven Kaksing da NPP gi M Ramesor Hyanglam da BJP gi Radhesyam Sugnu da INC gi K Ranjit Jiribam da JDU gi Utsap Udin Sandel da BJP gi SS Olis Tengnopal da BJP gi Letpau Hauke Fungyar da NPF ki K Laisio Ukhrul da NPF ki Ram Muiba Chingai da NPF ki Khasim Baslum Saikul da KPA gi Kim Nio Haukip Hangsing Karong da Independent da K Kumosa Mau da NPF ki Losis Dikho Tadubi da NPP gi NKC Kangpokpi da BJP gi Nemsa Kipzen Saitu da Independent Haukholet Kipzen Tamay da NPF ki Awangbao Niumay Tamenglong da NPP gi Tanghemlung Panmay Nungba da BJP gi Dinganglung Gangmay Tipay Mukta JDU gi Gursarlung Sanet Thanlon da BJP gi Bungjagin Balte Henglep da BJP gi Letgamang Haukib Churasanpur da JDU gi LM Khokte Saikot da BJP gi Paulin Lan Haukib Singhat da KPA gi Chinlun Thangning Mai Paklaba Mirep Hompugi Manungda Nupi Mirep Manga Mai Paktuna Puwari Semkhrei Mikhal da Mai Paklabi Nupi Mirep Singh adude Nauriya Pakhang Lakpa Assembly Constituency dagi Sagol Sem KV Devi BJP Oinam Assembly Constituency dagi Irengbam Naline NPP Chandel Assembly Constituency dagi SS Olis BJP Kangpokpi Assembly Constituency dagi Nemsa Kipzen BJP amasung Saikul Assembly Constituency dagi Kim Nio Haukip Hangsing KPA ni Majority Panglagasu Wakhalon Manaba Party ga Chatminana bagi Taurang Taurakane Chief Minister BJP na full majority Panglagasu Hanadagi Wakhalon Manana Chatminaduna Wamina Ragba Political Party ga Chatminarakani Khalle NPP ga Dithazate Haina Chief Minister N Biren Singhana Phongdokhrei BJP na Manipur UP Goa amasung Uttarakhand AAP na Punjab ta mai pakhrei Manipur yauna state mangagi state legislative assembly mikhal ge ngarang fallaw thoki baga loina na BJP na Manipur UP Goa amade Uttarakhand da chauna mai pakhrei loina na Punjab ta AAP na absolute majority phangkhrei aina ta manirak mikhal mai pakpase kendra gi miyam drug karbar tawba singdagi kalawbane Ramesor
ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯃꯅꯤꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯤ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯀꯜꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯐꯜ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯂꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ, ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯕꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯩꯔꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅ ꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯝꯕ ꯚꯣꯠ ꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯍꯣꯠꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯕꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯨꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯥꯏꯅꯤ, ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯎꯠꯂꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ꯫ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯥꯏꯅꯤ, ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯤꯗꯔ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥ 2 ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 5ꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯐꯜ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 5ꯃꯛꯇ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗ ꯌꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜꯗ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗ ꯌꯥꯖꯩ, ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯥꯏꯐ-ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯍꯧꯔꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯈꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯄꯣꯜꯗꯁꯨ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯐꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭रिꯌꯥꯡꯀꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯇꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट राजीव गांधी हाटपगी केस की कन्विक एजी पेरारीवालंदा बेल पीख्रे। राजीव गांधी हाटपगी केसता मपुंसी चुपगी फादोक पीदुना जेलदा सांगा लेरकलबा एजी पेरारीवालंदा सुप्रीम कोर्ट ना युमसा कैसे नुमित्ता बेल पीख्रे। चही 19 हेना जेलदा लेरकपगा लोइना पेरोलदा लहनबदा कंप्लेन गी हिस्ट्री अमता लेतबदगी सुप्रीम कोर्ट ना महाकु बेल पीखिबने। कन्विक असिदा पीखिबा सीखिबगी चैराक इंग 1950 पुंसी चुप्पा जेलदा लैबगी चैराक ओइना ओंथोखिबने। जस्टिस एल नागेश्वर राव अमसुंग जस्टिस बीआर गवानीगी बेंच अमना कन्विक असिदा था खुदिंगी अहानबा चयोलदा चेन्नईगा नक्नबा लोकल पुलिस स्टेशन अमदा रिपोर्ट तौनबा खंगनबगा लोइना महाकु थिदोकपगी अहेनबा कंडीशन सिंग मफम अदुदगी लोकल कोर्ट ना लेपनबो ऑर्डर तौखि। हार पैसिंदुना थंबा ब्लैक मार्केटिंग तौबा सेंटर ना थिंख्रे। यूक्रेन रशिया लाना हारगी ललोल इतिक्ता पीरिबा चैथेंग येंगदुना अमसुंग इंडियादा हार पैसिंदुना थंबा अमदि ब्लैक मार्केटिंग तौबा थिंगनबगीदमक्ता सेंटरना मैन्युफैक्चरर्सिंग अमसुंग ब्लैक मार्केटरसिंगी मायोक्ता लीगल एक्शन लौखटपा याबा ऑर्डर अमा इशू तौख्रे। सेंटरना डीलरसिंगदा डिजिटल स्टॉक रजिस्टरसिंग मेंटेन तौनबसु खंगनख्रे। इंडियाना रशियादगी फॉस्फेटिक हारसिंग मरांग काइना इंपोर्ट तौरिबने। रशिया अमसुंग यूक्रेन अनिमक्ता सप्लाई चेनदा चाउना अकाइबा थोगलकपदगी इंडियादा नतना मालेम पुंबदा हार सप्लाई की मतंगदा मिपाइनिंगाई ओइबा फिबम अमा लाक्ले हाइरे। नुंगथंगना अटैक तौरंबा यूट्यूबर फाखरे चयोल असिगी अंगनबा सरुक्ता साउथ कोरिया के रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लीजे मियुंगी कैंपेन इवेंट अमदा पार्टी असिगी चीफ सोंगयंग गिल्दा अटैक तौखिबगी मराल सीख्रबा यूट्यूबर अमगी मायोक्ता युमसा कैसे नुमित्ता सियोल कोर्ट अमना एरेस्ट वारंट इशू तौख्रे। सियोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट ना मसागी चही 50 हेलबा मियोय अदु सेनखिबा याबगी चिंगनबा लैबदगी वारंट इशू अदु तौखिबनी हाइरे।